Umuhanzi Kizito Mihigo azwi ku ndirimbo z'isanganyamatsiko zitandukanye. Imwe mu ndirimbo ze ni ni wowe mpanze amaso, ni wowe ndangamiye Nyagasani. Mu itangazo ry'uburyo bw'amabwiriza, ubuyobozi bw'ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu RBA bwategetse abanyamakuru bose bagikorera kutongera gucuranga indirimbo z'uyu muhanzi ndetse n'ibiganiro abonekamo byose yagiriraga kuri televiziyo y'igihugu. Arthur Asimwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo RBA yabwiye BBC ko iki cyemezo gifitanye isano n'ibyaha Kizito Mihigo akurikiranyweho na polisi y'u Rwanda. Ntabwo twebwe nka RBA dushobora guha urubuga umuntu uregwa kandi akemera ibirego nka biriya. Ikirego kirimo kugambanira igihugu, gukorana n'imitwe y'iterabwoba, kugambana kwica abanyarwanda. Ibyo bintu ntabwo arabivuga imbere y'urukiko cyangwa imbere y'umucamanza wese. Mu mategeko y'u Rwanda umuntu yataramwe icyaha n'umucamanza abakira umwere. Twe dushingira ku byo yavuze imbere y'abantu benshi, yavuze imbere y'itangazamakuru. Ubwo wenda najya mu rukiko bagahindura ibyo yemeye imbere y'abanyamakuru, nahindura urukiko rukasanga ari umwere, tuzongera dusubire tukorane nawe. Kizito Mihigo kimwe n'abandi bantu batatu bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha bikomeye birimo gukorana n'imitwe ikorera hanze y'igihugu nka Rwanda National Congress n'umutwe w'inyeshyamba za FDLR. Ibirego bikubiyemo kandi icyo polisi yita umugambi wo gutera ibisasu bya grenade no guhitana bamwe mu bategetsi bakuru muri guverinoma. Uretse indirimbo zisanzwe, uyu muhanzi ubusanzwe uzwi nk'umuyoboke w'idini Gatolika afite indirimbo zirenga 300 ziririmbwa mu misa za paruwasi zitandukanye mu Rwanda muri iri dini. Prudence Njyumva, BBC Gahuzamiryango, i Kigali.